खुलुमबाय स्टुडिय दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि गोख्रों दाबि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव श्रीरामपुर बियाबखौ देग्लाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बा बे बियाबाव देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा थारैनो बे समाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं मेला गोख्रों भाबै सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थिक बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाबो उन जानानै थायाखै मैया इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि मोनसे फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ गोख्रों गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे गोलाव सम श्रीरामपुरा बे समाव देरहानाय बा जाय देरहायो बे देरहानाय बिजाथिया खुंथाय गोहोआव थानो मोनाखै आरो बे खुंथाय गोहोआव थानो मोनैनि थाखायनो श्रीरामपुरा गोबां जौगाथायनि बिथिंनिफ्राय उनफिननानै थानो गोनां जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ आरो देग्लाय 12,000निबो गोजौआव भट मोननानै एबा गोबांथार भट मोननानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो देरहासार जागोन आरो जिहुते बे समाव बिटिआरआव प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआनो सरकार जागोन आरो बे समाव इउपिपिएलनिफ्रायनो बे समाव जौगाथायनि थाखाय श्रीरामपुराबो बाहागो जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव श्रीरामपुराव जाय बिजाथिया गसंगोन बे बिजाथिखौ लानानैनो बे समाव जौगाथायनि फारसे श्रीरामपुरखौ सानगोन एबा श्रीरामपुरा जौगानाय फारसे जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिथां उरखावग्रा ब्रह्मनि आबुं खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि श्रीरामपुर इउपिपिएलर अति सम्भावना श्रीरामपुर और यार 47,000 मान भोट আছে टोटेल তাত জিকিবৰ কাৰণে 12,000 মান ভোটৰ প্ৰয়োজন হয় কোনো দিন মানে না বিপিএফে জিকিছিলে না ইউপিপিএলে জিকিছিলে ইয়াত কেতিয়াবা মানে অন্যান্য দলৰ পৰা জিকি গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰা জিকি যোৱা মানুহে চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব পৰা নাছিল আগত পিছত তেওঁলোকে গৈ পেলাই মানে কি দল সলনি কৰি পেলাই যোগদান কৰি কোনোবা চৰকাৰৰ লগত থাকিলে এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ কি ইউপিপিএলৰে চৰকাৰ হ'ব এই চৰকাৰৰ লগত শ্ৰীৰামপুৰ উন্নয়নৰ ছাত্ৰত শ্ৰীৰামপুৰৰ যিজন ব্যক্তিয়ে জিকি যাব এই যাতে অংশীদাৰ হৈ যায় আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰাৰ সুযোগ পায় আৰু জনগণৰ ৰাইজে আজি মই এনেই দেখা কৰিব আহিছোঁ আজি কিন্তু ইয়াতে কিবা সজন মানে মানুহ ইয়াত যোগদান কৰি এইটোৱেই সূচায় আৰু শ্ৰীৰামপুৰত যিহেতু আদিবাসী প্ৰধান এটা এৰিয়া আৰু ইয়াত বঙালী মানুহ আছে হিন্দীভাষী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীও আছে ৰাজবংশীও আছে তো সকলোৰে মাজত এটা পৰিৱৰ্তন বা সলনি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এতিয়া মজবুত চৰকাৰ বিচাৰে বিটিচিবাসী ৰাইজে যি চৰকাৰৰ মানে যি দলৰ চৰকাৰ গঠন নহওক কিয় এই যাতে মজবুত চৰকাৰ হয় এই মজবুত চৰকাৰ যাতে হ'ব লাগে ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে ইউপিপিএলকে দেখিছে আৰু শ্ৰীৰামপুৰতো একেধৰণৰ বাতাবৰণ মই দেখিছোঁ আৰু অকল শ্ৰীৰামপুৰ বুলি নহয় গোটেই সমগ্ৰ বিটিচি অঞ্চলত মই ইতিমধ্যে 12-15টা মান সমষ্টি ঘূৰিছোঁ য'ত ঘূৰিছোঁ দুই এটা হয়তো বা ইমান সঠিককৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে 100% ইয়াত জিকি যাম কিন্তু বাকী চিটবিলাকত জিকাৰ প্ৰায় ফিক্সাৰটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইকাৰণে